Kelly Harrington a shred sa nach an seo ní DéanDoChuid go scrad asante barí rénos. A mu lá an áin seo agus ce fáí tá nóméid amháin fáí san géad bhata seo ní legan Kelly amach mór an daine ar nóí cean go bhfuil béidir é sinna dhéanana an tá ceán álainn sin le Kelly Steachláin bhfuil si Jelic Steachláin díireach an fáil na plóise an sin agus na láh fáil na gé go sin itá Kelly. Éling tí steach leis an láh lé agus an sin féchan sí fadna seara ha sí an láh lé agus an sin tríada sin cean de scóráil sí se gan lé beáín an sin ach ríist scóráil tí agus bud bháin fanin tí siar an sin agus an láh lé ach mar a chas sí an láh yes sin íon cean atá chuchtinte da réidir. Lí second day fáí san géadhhata seo tá siad ciún go bá an Jelic beganín dearag íon fud srún agus tíon fan na héan í breanú níos lú breanaíon tá ben ascarach mór míach láidir fád géagach is Kelly Harrington í le deutfuí sin deidir le babhta hían seo tá Darnaí le lom a gcónaí. It's not an exhibition fight, Darren, and it's very nice of Jelena Jelic to come and fight Kelly Harrington. Yeah, of course. It's fantastic, I think, for Irish people to see Kelly Harrington box at home, especially after winning the world title. You know, we heard a lot about her, but not a lot of people got to see the performances. So to get to see her fight here in Dublin, and to have an opponent come over and fight her, it's absolutely fantastic.